Hey ciao, bel ci da sentit til mini squart, perché la bellezza ora da ton. Oz bandunains la Svizzera e giain ai Orbit, ma scomprem giainza alla Palma. Ina insla per l'Africa ai Ocean Atlantic. Lo è il vulcan Cumbre Vieja, si vede 50 ans per spesa da sdo il 19 de settembre. Da mai spede el si vedet in Mex già lava e fi sen l'insla. Ils maletgs del vulcan Cumbre Vieja alla Palma fan impressione. Per il perscrutader Leon Frey d'Anton negina sorpresa che il vulcan è ruzzò, perché la Palma è un'insula nascita di un vulcan. Es hat in der Vergangenheit immer Ausbrüche gegeben, es wird auch in Zukunft immer Ausbrüche geben, weil wir halt unter La Palma Magma haben und das Magma das kommt einfach immer wieder an die Erdoberfläche und führt dann zu einem Ausbruch. Il magma pia il crap luau sprezzo del vulcan. Ed in quel moment mi dele il nome. In egala surfaccia, giungins da lava. A lezza flassedia sco in flum giù dil culm. A schein erupziun schabegia il bia bu senza s'annunzia o davon. Alla Palma hai dau massa pins terra triambels. Jeder Punkt ist ein Erdbeben und wir sehen, wie die Erdbeben so ein bisschen seitwärts wandern. Und diese Seitwärtswanderung ist eigentlich genau die Bewegung des Magma im Untergrund. Das Magma war zuerst in diesem Bereich, ist dann hier rausgewandert und eigentlich hier beim Stern dann an die Erdoberfläche gekommen. Già da pigliamnes flassegia il lava ort il vulcan. E in chines parts dell'insula al flum de lava cuvrec a devastau casas. Le personas che abitavan in quelle casas hai venidas da mitjà paula vonda, mo els han piars tot lor possess. La lava devastesce bomma tot e la resta è un tic calda. Drinnen, die Lavaströme, die sind 10 Meter oder noch mehr dick zum Teil. Und bis es eigentlich im Inneren richtig abgekühlt ist, das geht mehrere Jahre. Also es kühlt sehr, sehr langsam ab. A un spil vulcan Cumbre Vieja lava. A tenor expertes ed experts se vesco un jamnes niscizun mainz tochen kel se calma. Plesses des niscizont Mex e per nox cristians in non dec lung temp, surtot pils abitants de La Palma. Ma per la natera anvezza è che in process tot normal. E scucci nox ein via en sant e sot la insa La Palma in non dec enorme grande coerza de magma e lezza è responsabla ci dat insomma vulcans. E per vesequai stuen se fain viadi de rodon 80 tocca varga 100 km sot la tiara. Si lunch sot la surfaccia ai si radon 2 milligrads caul. Calires che non se vain gnang metter avon, a calires che damonien perfin de falua crap. A schaia dati magma. Sur la magma ai la crosta de nies mon, poi las platas de crap de nos continents a quellas sot las mars. Quellas platas ein tocken 80 km grosses a schmacken con una enorme paisa sin il magma. Al plats per leds ven più stretz, a scheikel flassegia en pin scarps dentro las platas, ad a scheia pli a plinen si. Tocken quels rimna en grandes combres in per kilometers sot la surfaccia. Da sot si flassegia adina vinavon magma, ad ei ven pli a pli stretch. Vinavon dat il magma giù gas, al squetch crescia. Un pau scoscia vusculais in a bottiglia d'au minerala, Luvin letza è pli a pli dira. Quai va vinavon, tocken che il squetch aia schigrons, che il crab suren po bo pli tenere in conter, a sgolan avench chi nu virca. Il vulcan rumpò, quai non nins erupziun. In una tale eruzione ha ossa erdotto il vulcan Cumbre Vieja alla Palma. E lez ho di reminent spido usceia blera lava ci schizont la forma della insla esamidada. E a propa. E ci so, forse si nog surdaglian in per ons nella carta geografica della insla La Palma, beh che la forza or tototer ci ozzende. Angal varda. Nu se vain, sin vulcan rumpò, lu sete elvia do lava. Quella flassegia lu giù del vulcan aveva minceton tocca nella mar. Allora, schabegli. Si spert che la lava calda viene in contatto con l'acqua fredda, sverdente la lava e diventa dira sco crap.
A schaia dati suenter in erupzione di un vulcan adina puspai nova tiara agli ur della mar. Quai sesce bidia profond sotto la surfaccia della mar. Lau dati è vulcans. Se c'è un vulcan rompo, lu diventa la lava immediat dira scocrap ed il vulcan cresce, toccun che va gort l'aua. Se nus mi rende suren giù, lu vesins che sa se da o da c'è un vulcan. Exakt, novas inslas. Ed exacte schaia ein per exempel las inslas de Hawaii e Pacific, ni las inslas Canaras e Atlantic nascidas. Schon anche impressionants malets, ed un tal vulcan destruesce Becengal el stefesce nov. Ed id eminent cals malets si tias via en sand, sasch che cals anias fac? Da suren giù den satellit. Cals en eba mecta practic. In so Becengal fotografar, ma bain per exempel far prognoses de l'ora, ed eran bleiroter urden. Ma id ater privels, nom nada manch ruschment. En a massa ruschment. Ja, der bilanciata de las missiuns e l'univers avon cerca 60 ans sietels questiuns objects el spazi. Quai dat in a massa rumien, co per exempel parts de raquettes che en rutas giù, satellits che en paia ni causes che nides a piarder. El moment dat i duplica 130 milions parts rumien e l'orbit de nies planet. Las biares parts en fech pinches, ai daten tonne tocca che pli grande che 10 cm. Quai rumien ha un problem e mal segir, surtot per satellits e per astronauts ed astronautes. Satellits en machines che sgolen senza personas, ed en fech importantes en nies mitjadi. Grazie als satellits se venus e all'internet a telefonar l'intero mond, e lau nur che dat negines antennas. E la prognose dell'aura se venus fa grazie als satellits. Il rumien del spazi sgola con una spertedad de plirs 10 melis kilometers per ora entuornies mond. Ja, pinche tocca se fa grons dons quella se insieme con il satellit. Dic a contrasau na gince che capetta con quei rumien. Con quei che ven dentonadina setau de pli satellits e l'orbit en queren scienziat e scienziades in sligaziun per di schmetter quel. In idea è de manal rumien dil spazio na vos in tiara e l'atmosfera de nies planet ven la tocca lua schi calda che la liua. Las parts che pli grandes coden alla mar ni an logans che bu habitai. Già esce begia denton col rumien che ven buona vos in tiara. Il team dell'Agenzia Spaziale Europeica, la ESA, prova di rimnare il rumien con reiz e harpunes e lusciare quel all'atmosfera della nostra Terra. Già il 2021, dove il trasporto del rumien e l'orbit non con sé lavoro. Che è sto de meot? Becem blede da mi darti as ores, totas en ora a navos, eritis sveierin, sciglio is allora bler mengia bot an scola e fissas tot su let. Ed allora era anche Happy Halloween per toccare questi festival di mengia. Fino alla prossima. Ciao ciao!